بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد بلو مسلمة دقيفتوتا هردفوتا درسيتين أحكام شريعة واي أركا واي حجيتي درسين تني درسي أفريساتي تكاو مرسا أفريساتي الرا ونرا دبنو نمني tokko hoggaanii fi manasaa keessaa bahe karaa hajjii deemuudhaaf makiinaan deemuu xayyaaraan deemuu miilaan deemuu bakki gartee hajjii irraa hidhatan miiqaata jaanii miiqaanni kuni bakka ibaadaati bakka hoggaanii fi gartee mana fiirraa bahanii harama bira dhufan hajji irraa hidhatani warri gartee makiinaan lafa deemus miilaan deemus bakka san irruma baha warri xayyaaraan deemus hoggaa bakka san gahe oduu samii keessa jiru itti himanii achirraa hidhatan tanaaf walumaa galattu warri immoo miilaan deemu makiinaan deemu hoggaanii fi bakka san dhufe bootaan gartee hajji irraa niyyatanii ihraama uffatan kuni bakka shanan if duraaf insha Allah irraa dubbannaa namni hoggaachi dhufe dhalaa haa ta'u dhiira haa ta'u maal godhuu qaba ta duraati namni hoggaachi dhufe odoo waajiban tahin bakka sanitti sagaraa dhaqee bakka itti dhiqatanii jira qaama isaa dhiqata tokkoffatti yeroo qaama dhiqatu kana shaambooniis saabunaanis dhiqachuun waan urgaawaatiin dhiqachuun dhorkaa miti eega takka hidhatan boodaani wanna urgaawutti fayyadamuun dhorka malee odoon hidhanneen dura qaama dhiqachuu fi urgeeffachuun dhorkaa miti. Tanaaf jecha hogga dura qaama dhiqatan booda ihraama uffatanii hogga ihraama uffata san odoon niyanne urgeeffachuun human qabu. Odoo gartee niyyanne waan godhuu deemtu umraa ta'uu hajjii ta'uu. Eega urgeeffatee boodaan huccuu ihraama uffata dhiira yoo ta'e huccuu lama adii ta'uudhaan qabne yoo dhalaa taate immoo huccuma fedhe haa taatu dhalaan huccuu ihraamaan qabdu yaa magariisa adii daalatti wata kalleen qabu wanni isiin firraa eeydu huccuu gartee akka kofoodhaa dhiira isii fakkeessitu huccuu yahudaa fakkaattu huccuu qaamasiidhaa qabdu tagartee boonaa waan akkanaan ta'in huccuu isiirraa bal'oodha gosuma fedhe haa ta'u jechuudha. Isiin isaan uffatti. Eega gaadhiqattee namni kuni ixaaxiraas godhatee qeensaas ciratee ihraama uffateen boodetti waan godhuu deemu san niyyata. Waan dalaguu deemu san fakkeenyaaf yoo umraa ta'es labbeeka umraa ja'a. Labbeeka umraa. yoo hajjii qofa taates labbeeka hajjaaja yoo hajjii fi umraa tahes labbeeka umratan mutamatti'an bihaa ila alhajji sigalee hajjii fi umraa waliin niyyata yoonii fi hajjii fi umraa bakka takka wali qabee adda addaan hin goone bakka takka wali qabee godhuu fedhees labbeeka عمرة وحجة عمرة وحجة قلب مساخي ستي وان دلقوا دي مسنيته أتشبو دامال جالي وني نجو لبيك اللهم لبيك ذكر إنسان هم قرتي مكا لكوتي حفورة بافتشا إدو خنتيس نما دبسون ومنكب لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك أكن جيتش أدي ما جيتشو هم مكة رفوت هوغا مكة رفه تكاهو
odoo haraman dhayni yoo gartee funduqa fattis qabu utahe itti deebi'ee dhiqachuus ni danda'a. Dhiqatiin suma duraa saniin geeffachuus ni danda'a. Wanni itti aanu maali walii galattiree xawaafuudha. Amma jecha gartaa labbayka Allahumma labbayka jechaa dhufe kana hoggaanii fi makka dhufan huccuu fi ta ihraamaa harka ciqilee mirgaa ciqilee mirgaa qullisanii huccuu mirga jalaan fudhatanii ciqilee bitaarratti darban. Ciqilee bitaarratti darbatan. Ciqilee mirgaa duwwa. Eega akkasi qullifateen boodetti wulii laal Kaabaan xawaafa jechuudha. Kaabaan xawaafa jechuudha. Eega xawaafa isaa kana bakkirraa eegalan hajarul aswadi dhooqa gurraacha san yoo dende ani dhungata. Yoo gartee harkaan tuqu yookiin ulee tuqu akkanuma tuqu yoo irraa fagaatee tuqees ni danda'a. Walumaa galattu yoo dhungatees yoo gartee namni isa duratti isa rakkee dhuggachuu hin dandeenye nama gubbaan harkaan tuqatees wanni inni ji'u maali? Bismillaahi wallaahu akbar. Bismillaah wallaahu akbar jedha. Yoo irraa fagaate isaan duratti namni zahamaan jiraate harkuma isaa kana ol fuudheeti bismillaahi wallaahu akbar. Akkasit duuba hoggu torba bakka hajarul aswad sanirraa eegalee hoggu torba naannawu. Yeroo torban naannawu kana cufa takkuffaas lammeeysaas sadeeysaas afreeysaas wanni adda addaa ta bakka tana keessatti je'an hin jirtu. Tan amma gartee kitaaba tokko karaa irratti nama gurguratanii yeroo gartee dura xawaafa dura akkana ji xawaafa lammeeysaa akkana ji kasadeeysaa akkana ji kun hin jiru baaxilee kijiba ifin rakkin yoo feete qur'aana illee fudhattee qara'uu dandeessaa galakkuu garuu namni qur'aana qara'u nama dhiituun mala nama rajjechuun mala tanaaf jecha hin barbaachisu wahuma dandeessu ذكري قد أدين استغفر الله لا إله إلا الله اللهم صل على محمد ذكر قد أدين بكتكت ملي ركن اليماني في حجر الأسود جدو وقا كستي حجر الأسود الراخاتي قادا حجر إسماعيل تجانين تنانان نويتي لفتي ركنين روغا تلفتو تشبودا نتلفتو سو ركن اليماني جانين ساني قرتي akkanumatti harkaan haxaawanii bira kutanii hin dhungatan. Achii fi hajarul aswad jidduutti waggaa hajarul aswad jidduutti roga lamaan kana rukun al-yamaanii fi rukni hajarul aswad bira waggaa geesse rabbanaa aatinaa fi duniyaa hasanatan وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أكن جعل أخوني والنبي كن ينبرسيس عليه الصلاة والسلام أكن بك سكتي سنقوفا تنا أجتي وني أتقولون سر الجرو ذكر مقوتا كتابان اللي في رنكين نما اللي ركين نما اللي ميلان الرجل شملا إفئيجي تربانك يوقع كسفدتي مقام إبراهيم برلفتا وقع كسنا نويته مقام إبراهيم سندفتا مقام إبراهيم دوبا هقاد أفته بكى نبي الله إبراهيم عليه السلام قافك عباتنا جارو إرد عبتي سنتو وان من جزازاك أبو خقرتي قبتي توتوك أبو خانا ديك آخنا أتشبر إسا خانا دوبا عبتيتي ركع لما صلاة يو بكسن نمني سدور جراتي صلاة هندن دينيو بكما فيت الصلاة تحرم خيسة قرو هقا ركع لمان سن هقا صلاة ونقرتي أكا سناتي أتئران فتشون قبني فاتحة في قل يا أيها الكافرون قراتا ركع دراتي ركع لميساتي قل هو الله أحد الله الصمدي قراتا
yeroo gartee salaatu zuba eegagaa kana gartee xumurti boodaan maaltutti aana fedni xawaafamma maaltutti aana وإن شاء الله تعالى مرسى شنيسة خيستي نمني إيجت أوافة أموري ركالة مسنة صلاة بودان خرم ديما وانجورة ولد ديبنا